Juan Juamo Banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang IDKP merbekas. Bersampang deket merlulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdeng kupesakat kami sukulten keluahanen, bersodip mo kita, asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permasih hati, pasu-pasu mo kami, teketegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul. Get ke panjang umur, bagai sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat di Pesalmen bindu 72, ayat sada soh ayat 14. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pelimaken si mendok. Katerape hotmo ia mertahan turun-tumurun, si dekah lot deng mataniari, bak bulan. Ale karina dengan sada kepercayaan. I pelajaran sekolah nai sian tusi, mataniari, odango merkeliling. Janah bulan te, odango mercuhaya. Dunia barang pe tanoh engo si mengelilingi mataniari. Cuhaya bulan pe oda roh ketandirina, tapi sunendang i mataniari nai. Tapi oda ngodak bermaksud menalahkan Salomo, si perpesal meni. Kumerna ia memang oda bermaksud peterangkan pergerakan mataniari dekat cuhaya bulan secara ilmiah. Selaku sadakala pujangga, Salomo kiperdatakan mataniari dekat bulan setia memerai cuhayana menerangi mahari bernin. Mula pe dunia bonek nang pe merperang mulang gotik kina roh mataniari deket bulan tongin bincar mendengani kita. Oda lot ari bulan manang pe tahun si oda ihadiri mataniari manang pe bulan ka. Oda nungmo bah isa patut mo siakui soh merandalna. Mengakui mataniari deket bulan si mada pernah mobah. Salomo menjadikan sa sodip gedang umur mendahikan raja. Raja oda pelin isodipkan asa gedang umurna, tapi so sayurun tua tetap peteridahkan kini mende deket kini teger. Imo sada sodip si mertuhu-tuhu. Nai oda pelin sada kala raja si memerlukan sodip si bagidi. Kita karina mengharap boin tua janah tong peteridahkan geluh si merandal tang bagi. Jadi eta motong dak mersodip janah merupaya asa gabe soh tang yang tai. Mersodip mo kita. Ale Tuhan mendok lias ati ngo kami kumerna katamu. Engget ngo kami panjang umur. Nai pergegohi mo kami asa umur sini beremu ku pake kami. Gabeng gelu si merandal, janah sinteger ibas perulan nami. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkite keni kita karinana enggo terlibat, ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan jiwa mau bantah. Shalom.